Kasar pilihan lamso go chini deli kukil mangflu sar no. Khulumto. Acha sar tini nono o horjrawo kol khaimani region nangkha chung Tripura haste gnangui jotono saimano ketal kogiabo tangi hingangke nung sakbai thangmo saimano ni sakni constituency ni horoksa senior leader ngui dofane ngui samungkai dongnai Takhok Poritus Deborma je Tripura mo thaya kharui BJP o bana romoi thangmani abono tile nini puilani saklai mutamo dongrani sagar sar Uilani saklai mung to tamo. Borokni decision no respect khayo. Jekuno borokni decision respect khayo ang. Jekuno borok party ya karite kisa daga thangka. Gabo pungni personnel musung mani ingsna. Eba borokni kuno agenda tongi mano. Hamakai obo demokrasi oba jotono respect khayi no. Okop khana thanai je bini decision tai bin loge jara thanai borokni decision no bang angko khayo respect ri. Ungke sar ni kok ni jora ono chung bui hai asuk kok kolok hai folok lai tangi hingangke kok no kok sa thangangke question phayo chung tini ni thani sina naima hingangke bo eje khoroksa bubagrani warrior ungui samung khai tongmani dini sekon sekang nung je representative nga sekang boss tebo NGO ni simi samung sengi phaimani ba hingangke tini nung eje khoroksa aroni represent ngui aroni MLA ngi thangmani yagulo bo je kok ti samani adil nukha kaisa social media bising tui bokok kesarmani je nung MLA chamani yagulo kebangma nung bai political ni system rok tuyui political ni jeta raida tongmarok tuyui abo samung khaito gyangui tongkha sitralai tongkha abo kaisa pano system krikha abono tui salja rok ni nono bo call khaimarok nung call ni response ria haike ba nung bono nono rihinwan yagulo nung bai kok saljan hingge bo nini daina faida nini neta sabo tongui ba bo ba kokrok ba sawi ba yangkha tei bo ba haidor ni communication kri ni bagai ba bo ba haikoro saga abono tile nini khawtamo wansung tong je nung bo kol khairok rom yarok aba hairok nungjaga sar Ang nono sanai ai jekuno media electronics media print media joto no ang sanai ani obohai behavior ba obohai character ya je politics to ang family no interfere khainai eba khe family ni controversial politics khainai abo hai phringjak mung kriani thani bubagra bai tongui asukle srengkha je nijini self integrity ani je self integrity ani nukhungni ani family o je khorangui tui phejak mani at least abo haila ani kre tokono question bar erai sungu hungkai koekta kok sawi mano but I will be in my limit always ang kuno dino ani family no involve khai ang politics khaiklak ani last option obuno tongsiu hnipa nang option no choose khana thangla ngai nungje samani bubagra ni loge ani saipano sakang nei abo hingke hoito norokno kaisa misinformation pano rojakmani khana bubagra bai ang bini sai sakang ni simino bini social media nai tongo aboni pore borok jefuru congress o joining khaibeka afurbo ang bubagra ni social media uno samung khai tongo ngai tabo jora ria hairia baksa basao ang bini call receive khaya norok nugui mankhna ani Facebook post obo 90% queries comments inquiry rok tong khangkai joto nang 90% no reply thana chesta khayo Facebook messenger hundi WhatsApp messages hundi calls at least call phaikang kang salni pore phano back khainai salcha pore phan back khainai Nini kaisa kok tan sutak sar bonono personally call rok khai rok nono saja rok ni sara salai ka sar nono ese call rok dekhai ka ba haito an nogo phaidi hoito nung bai personally kok tongo kok rok ma sayang tongoni bo hoito bo nini ar thang bo nung bai jati ni kok saka de bini kumui ang bini kumui sak bai thang bo ani hai ire ni bo kok ti sajak bo aro ngangge nung bai kermani ya golo bo tini sang jora tei kuno kok thaja ma saya bo bai kaham hambi bo kok ma salaya abono tei rok ni bo kok ti tangmarok le abono tei ni tang stam sana abono tei politics o sala kumui relatives young kaka abo hani certification nangya politics o je sincere bini bung kahamungnai je polite je humble
bono no bui kaham hannai oro ke bono proof khaina nangya certification dinani nangya bo ano call khaijak ambo bono call back khaijak bo bai kok bo thalaijak family gathering hingke bo malayo abo hai kabang mangu excuse ronai hingke jekhono excuse reibano kaisa kogo tung fault finder rok hingke paradise opono fault mannai nang jodi se kaisa borok ni chaya nayo hingkai forgo phano a borok ni nang chaya manai nai hingkai excuse nangkhaiba gobangma different excuse tongo o jagao receive khaya hai khaya boba nok siniu ang bo jaga tongbo siniu bufuru hingke chungkani malai kok salai mane abo saimano hingkai o jagao bisi family obo bayabli actually ideology ba naharmung ba ethics abo se asol ko hingkai nang abo gabangma borokno sau ano personally baksa text khaikya media friends rok text khaikya nang bono ki jora raja gya da ko yada jora joto nino kesep bidim jora kesep ani jora kesep haipono tung time make out khai onek kisu ongkoi mano hai ni nang abo se jodi excuse ro nai hingkai je jora riyani bagai haingka ke nang ni stand clear khadi ang jora riyani bagai da politics ya khari party ya khari te party o thangka eba khe party ni niti hamya ngi ja thangka जेकुनु कायसा stand no clear khadi eba both same ngi tong hang kaiba both duita no issue ma bagin no thango kaiba jodi se angi mature ngkha total ang rajniti renglia ang party ni niti renglia ang tuidulna renglia ngai nang tuidulna kereng nang party ni bagai party ragni na bagai busuk jora step na harka nang busuk jora follow goi thangka te party ni niti chayang tongka jong obno haima khainai jong central ni leaders rokno tui jong obo haima khainai hingkai nang ekdigi khai ekmas bekang nang statement rinai MLA hai active kare MLA hai chinoni MLA hai unko sincere samung khainai belai ke energetic samung krat khainai abo hai kare abo hai mas kaisa pore te taktai bisa statement change hingkai asuk bosor BJP no nang hamya sawi phaikya kutugui phaikya hingkai tabuk BJP le bonoki soi bukhabai da naharka nang jongna asuk bosor kutuk phano nang tin party o phaikya hingkai nang tabuk thuklai jagai thangka abo haida angkha abo tani ke so this is politics democracy o nang a party o tongnai b party o banai sar जों थाइजों सामानि जे ब सालसा निनि मुंगै जे बिनि यांगो जेकुनु सामुं थनि सामुं हुमुनो नुगै निनि तां बितिरनो नुगै ब हामजाकमुं बा निनि सामुं तांमारनो नुगै ब आसो कुंसु जनाय कग्रबो सामानि दिन सालसा तंमनि पियाबा तिनि निनि inactive samung hai ba nini samung khai marno taja ngi da thangmani kalaikha na hoito bo isa kokti samani botongo 48 o kuno systematic krikha kuno kaise borom laima krikha haike ba party ni kuno rules regulation krikha nei da boke bai fair laimung tongo da haike ba norok krung laimung krini bisingo da communication company bagai da haike bo tini BJP o thanai na kana tabuk party ni regulations kre party ni kuno niti krikha ngai daito aro nini botongo ani botongo bobagra ni botongo district level central level joto level ni leaders ni daito tong party no chablai thik khainani salbasuk party o meeting call khaika as a founder je ei obongya ko niti chaya jong obno asugoi সংশোধন khaina nangnai jong obno salainai nangnai jong obno misunderstanding tongkhe jong obno bujilai jong obo सबाई सुग्रुप के सालाई जों अपनो केप्लेन खाइना नांनाय ओहाय कयबार मीटिंग कॉल खाइका एबा खे कयबार अंखखा आबो हाय गोबांमा कक दंगो एक्चुअली आं जिंबो साका फैमिली इनवॉल्व खायै अपनो कंट्रोवर्शियल टू बुनाय ओबो हाय आनी मेंटालिटी ओ करे आई हैव माय इंटीग्रिटी आनी
family ani je yong thang ani babung thang borok ni jeta legacy abang follow khaito na borok buino chaya sawi politics khaikya na ang buino chaya sawi politics khaine norok media rok bunugui mankhana je din ni simi ang nomination file khaikya election ni prachar khaikya election paikha na ang ani opposition no salsa hamia ni kutukha na ang o party no personal attack khaikya na ang o borok no personal attack khaikya ani kaisa ideology tongo ani kaisa naharmung tongo ani ethics tongo ang apno follow khai choli उनकाई जरा हिंदी में कैसा को कर देगा जो कांच की घरों में रहते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते हैं नंगतांगई बुनो दुल खितर नमो सुनता तबु जोतन साइमनो पार्टी बाई के रान साबो दूध बाई शुक्लाई जा साबो तुलसी बाई शुक्लाई जा साबो तामो जोतन साइमनो ता खूब खेंगलाइना थांगा अंकाय अनेक किसु अंखर नहीं 100 allegations अंखर नहीं 50 call recording अंखर नहीं अब बोजागा थांगै सगैने आमबागिनो नरक media नि थानि बानि कोइमु दङ जे कुनु दिनो टीआरपी एबा views नि बागै controversial topic no एख्रेक लायै पुसकांगो फलोगै तलांया हंगनो काहाम तामनि हंगाय दो फावो अनेक हामिया impact लायो बुइना हारि मुनयो ताबुकी बनो बुइ एकदम हिरो नजर नायनाय आरो थांगा आरो नि बरक बनो खाबाय लामसका आबो हायबो उनिया फानंगै मानो हयतो ताबुक बो आरो थांगा हयतो बनो एसे शोल्डारो बगै सिलाय कगनानि Nini wansung mongle sar kaisa ar ni bisingo masung mongrin nini wansung mongle borong gonanga Boritus Debormani 2026 o buskango edisi election fight abono ni kunu wansung mong tongoi rokda nahar mong tongoi rokda ama herok ngo ni wansuk sar nangabunti ang aburuti wansuk jagya ani wansuk mong ani ang kisisa carry naimani abo hungkai hoyto abudi bagi phanong mano hoyto ani chayani bagi bo thangkana ambagi tabu gano bar bar blame khaitong kia ideology bora thangka ni je party ni tei ni je ethics ni je naharmung tongmani abo boro kamakha nung je party no asuk boso chaya sai phaimani a party tabuk suddenly kahamung thangka ja a party tabuk nung je party ni against nung khorang kotor ke khorang chirigi kok samani totra chirigi kok samani roman script marinai land rights marinai edco direct funding marinai जों discriminate खायजाक दंखा जों case जावो जोंनो ताताल उनको खायो fake promises रो vision document बरो थांखा अब की आ नाहर मुंगनो खिबिवुई आ जे ideology तमन न नों kick out खायै नों ताबुक fresh निनी ताइविसा उनको खायै नों तिब्रा मथानि नीति चाया हाय चाया अरे if you have the power if you have guts नों निजेनि फान बाय पार्टी संसदि नों आसुनो फान तंखाय तिब्रा मथानि नीति चायाब्ले नों आगि बीजेपी नि कक हामिया साका नों बीजेपी नो चाया हंका why did you go there नों निजेनि पार्टी बिल खादि नों आसुनो strong leader नों आसुनो tall leader हंकाय निजेनि पार्टी बिल खादि निजेनि पार्टी बिल खायै नों निदि तिब्रा सदा फानबागै नि चिरगि कक सामानि आ कक सादि नों तागारो थाङै I challenge नों आरो थांगै बुसुक जरातै roman script land rights illegal immigrants discrimination खायजाक मानि ये abno tei nung busuk jora kok saimanai au chung abno tei bono bo chernai sung je sar je thanai boto tiprasa ni bage je mantai soktai je tiprasa ekor sain nung marok abor ki ara thani bo kok tise de mano maya abo chung bobai bokrnai plus tini je nuka chung 920 bo jeta 920 voter tlangai 200 ni above family tlangai jeta joining khlaimani sar abor soi soi nini mukhango nude nuk je nini 48 koram chorani borok soi soi todonto khaijana ken nang borok doglo thangu amtei hinai nung wan sug de man ang Norok Boano, so one of the busiest MLA, Samung Delino, Kayo, Onkoru, busy. Okay, ang aso si busy, okay, ang tanggay
कयजना थांखा कयजना तामंखा फेक दा आबो कुबै दा आं तांनि नायनाय my work is not to count who is going where ani samung ano je parjar jakmani ano je daittor jakmani what I am assigned for ano tangi public choose khaikeba ano blindly choose khai ano tini 20,000 vote ruwe ano kaplai khai roka ano sini abade ano nugia khobade tamni bagai o kaisa naharmung kaisa sini bobagrani naharmung sini party ni naharmung je rights sini je demands sini je manthai abuni bagai se ini ang opposition oble tangi ang cherna thanai o kojon borok talangkha o talangmani abu ki joto tipra mothani da na IPFT ni da na CPIM ni da na ki aborok jara thanai borok ki bani jagi da thangkha kuno ekta rejaknai assurance rejakgai da thangkha ang abuno tangi cherna thanai ani samung dofani samung khainani bagai ang khainai ang kuno dino bono criticize bo khaiklak ang kuno dino bini chaya bo saklak I respect his decision ne ang barbar sanai family ni ani kaisa bonding ang abo tongnai ani family controversial lo ang kuno dino politics tuglak he will be the same person agio je tongmani ani tamhine ani naharmung ani bini uporo je ani respect same agio je tong tabu bo obono tongnai it doesn't matter bo BJP thangka CPIM thangka Congress thangka it doesn't matter but ani je kaisa integrity tongmani ang abo maintain khai tonnai boagrani thani at least abole ang serangka aw sar kai chung truk truk paithakni kokdigi na thanglai agoglai na tangai gangke chung saimano jeta asuk tabuk to belaino nung samai thajingo nung bono tabuk lukurok hero ni mokol bai na har tam bai na har abo nung jeta thajingo explain khaine ma hai tabuk khuluk hanggangai no jeta social media khuluk hanggai no chung tabuk borong borong politus ni news no belaino highlight nugui tongo gangke tabuk kok gangke paithakni chung digi thanglai no borong borong politus de borma je 48 do केलेंकारी सिस्टेमेटिक हामिया बा नीति हामिया जैसे इशूटी पुन थांगना गांगे बो चाइ तो गुजन नाइखा आगी जे बीजेपी तमन यागलो बो एनजीओ नि सिमि चेंगै बो बाग्रा बाय लगिरि फेमनि दफानो हाताय मथांनाय फियकनाय हिनि फाइमानि यागलो स्माइताङै फाइमानि यागलो दफानि बागै सामंताङै थाङै फैयासागना हनै फाइमानि यागलो तिनि असुक देरालाय मानु बिसिंतै नों बाय करे करंखा पर्सनली जे आनि अ जागाव 48 नों करि फुरबानो आं कायसा कायसा प्रोग्रामो थांगांगांगे आं कक थाना रजागिया आं कक सानाफोरखौ जरा पाइ थांगरकनि बकक तिसाजाक आं सानन जरा गांगैनो आनि समय करै गाय प्रोग्राम कायसा कायसा गांगैनो आनो रिहिन जागिया आनि नगाना रगो ऑफिस उद्बोधन माबो आनो साजागिया प्लस नों बाय आबुर बिषय कम्युनिकेशन दं प्लस नि जे पार्टी न संगठन दागना बगै बुबाग्रा बाय मेच्योरनि करो सालायमार दतर तंगरनि बिसिङो आं तेगेसा सानाय नि नगाना ऑफिस को इनॉग्रेशन नखा ऑफिस इनॉग्रेशन साबक खाय बीजेपी मिनिस्टर आजाकावो स्पेशल गेस्ट साबक बीजेपी नि मंडल प्रेसिडेंट ओमफ्राय आजाकाव ताइ साबदं बीजेपी नि एमडीसी ओमफ्राय जे पार्टीयाव नोंथाबो खाबैख्या आ पार्टी नि डिपार्टमेंट आबो आ पार्टी नि मिनिस्टर इनॉग्रेट खायफैयो नोंबो मैया सिदा सरिमान यू कैनॉट नों आनो बाहायके ब्लेम खायनाय आंबो कायसा गेस्ट आजागा कायसा जागा आं प्रोग्रामाव थांखा आं स्पीकर आनो एस एमएलए रजाखा बनो रजा गया मे बी आजागाव ऑर्गेनाइजर्स रकनि फॉल्ट ओंदि मानो बनो एनफ रेस्पेक्ट रलिया आजागाव नों बाहायके एमएलए नो ब्लेम खायनायबा नों एमएलए नि नीति चाया तिदुलमा हामिया करप्शन केलेंकारी नों साबनो तामो प्रूफ खायना नाय जदि से प्रूफ खायना नायो बै डिजेनो काहाम फुनुगै प्रूफ खायदि दफानि बागै कक साबै काहाम प्रूफ खायदि नों ताचनि नगो तंखांगै बुइनो पाथर ता खिजादि नों बुइनो पाथर खितार कांगै बुइबो नि नक न पाथर खितारै बिसिङो तामो तंग खुख्लाय फुनुगै रिनाय आफोरकै निजे बाय निजे ए आमबागै न आं सावो अ जाखाव मीडिया रकनो बानि कयमु फेमिली कंट्रोवर्शियल दफानि बागै सोसाइटी नि बागै जाया इम्पैक्ट खालायनाय जेकुनु टपिक नो क्लोज खायखां के हाम बबो काहामनि बागै थांगो दफानि बागै काहाम खायना बागै थांखा बतात लायथुन आनि सामुं दफानि बागै काहाम खायनानि दफानि बागै कक सानानि इनजस्टिस नि बागै कक सानानि
legislature kaham legislator ngani abang khainai ambagino I don't have any enmity with him ani kuno bobai shotruta mi kri ani respect same tongnai borok ni decision no ba ang respect rinai hage sar gai chung chini otini phone interview no chung finally bakak no gel paithago kaisa nono hamjagi tongnai lukurok asuk bud mari kabang bai nono pairo honai lukurok nono tabuk suk jora ning de ije samung khaimani 48 nono sini jagi tongmau tai tabuk thinango bo sini jagi thana hingake tabuk borong mang politus bo aingo thangka hangke nang bini bagai tamo message tongnai je tini jora tai BJP party o hafaro yapri bani yagulo bini ketal hafar ke yapri chengpika abono tai nang bono tam message nai tini suk jora tai ang message runale sao ba haipano best of luck personal attack khayawi dofani bagai samung tangdi je jaga deng semai tangjak land rights ni kok sanai direct funding ni kok sanai iprasana dofano yok sarinai Roman script gai no discriminate khajak mani citizenship amendment act abrok nati kok sadi je field thangka taibo kotor field taibo kotor platform mangka all the best hakhayo kok saiman nai saimaya hangkeba public rok no saiman jenai je bol leader tam Oke, hambaisar sungbai asik jora kesep di bisingo horni bising jora foro suno hamahke jora ruwei sungbai kerengmani bagai hambaisar. Thank you so much.